ikundi kia akari kuma North Imenti begete amwe na kumeneria mutongeria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua nyuma yawe kuthombia DP Kindiki na thirikari kumane na mpithukiro cia maitha kaunti-ini ya Meru. Barendo ntobo kwithira bokire kaburu huku masiasa bakiromba thirikari kuongela kathari ibokenda kwithira bagitira bakuthiria wamba bondethia kaunti-ini iu. Ini nkuthuranirite ribotie. Ikundi kimwe gia akari kuma North Imenti gichumiretie na mugambo yomwe kumeneria ura wari munini wa Rais Rigathi Gachagua kumane na kiraba kuwe migambo ekie ya ukumia munini wa Rais Professor Kithure Kindiki kiwamba bondethia bura bonekete otabarikia Meru bakioria thine ya mpithukiro ya maithete gekirwe siasa na thirikari yawe kanya mantu jau na ja bandits prince jagekirwa siasa kira kibidi kuthithua kethia uthine kwija antu kabakara nthi urubaka watanira yekirwa siasa jatebua kwa uthirikari newe kanya na Gachagua natige gwinsight antu babangia gwinsight na mono kira kiondigaria ari insight antu obeto ba Meru bakarona mwana wa mutano ngina ora tubiri kwa tukwigwira gwa ora turenkeri mwana wetu ora tubiri kara nawe Professor Kindiki kuma kwa wagitekeke gentirio netete ndiguru nyinge Kenya netete Baringo netete nini na mantu jonde ijomba gwithira jagitagairwa na gontu kukareta amani ineke batwe Meru kawamba kakweje kidogo tukakarita kabangwi kakagero ke deputy president nyuma ekeje kwithira batu twena kirero kinyago ugu gwitwa Gachagua ontwethire na bitina ikarata kubitinia antu bangi abwiru twiraga atethia Meru bau bayirwignae akaribai bathetrete Professor Kithure Kindiki kwagirithio kariantere mwanya bakiwa thai Meru ina thina ati batere kolotwa na bakinyelie batikwenda kwathuranwa kana utumiro botho kunia siasa kira ankuromba siasa cia antu bakwirwi muntu wonte keja akagwa pole ugweta oshangiria Gachagua ugumenyaga oshangiria kwa una kweja kwethira batu itwirigirite twina deputy president agita kwa Mbonoko imakosa muno ronto ugo mweta Mbonoko re urari kugwa urari ogatwetira ngabana wetu Mbonoko kila batu ugwa wawe je kuturuithania tao tutethia anguga siasa cia kweja ku divide antu tirekano acio Meru Gachagua wengo Gachagua buru thai atiomba buru atiomba thai down buru arejare andakau tugeta kurwa eja atorea tugeta kurwa thirikari mantu jau tutekwenda buru thai Kindiki areja atugwatithania lakini akwe muntu kuja aturuithania buru thai tutekwona thirikari netegere mantu jau na Gachagua ugwambua kinyi ugo utuma ngunsi chena manare achieta kura antu baria kenda bero i Professor Kithure Kindiki atigumba ngugi itugo kwira atiri twekanya nawe mutano cia wetu kanya na ura twendete buru atwitire ngugi na itire Meru ngugi ima koloki bakathete talire muchimanio yo atongeria bankathe goro batongeretwe ni CSO karia yurario egoro Meru kuthiria mpithukiro natigane na ntobeto ba Meru na twekanya tronere egoro mokomen na rejre bakarana MPs betu na beta na area kurari na ntobeto bakurawa na bo chemania twambite kuona tofauti kia twaromba na kitego ikinene Gachagua ugo gitarora vice president wotura gwitira ramine utara gwitana ndo buru onoro gutura lakini ndeke mwisho dia wali makamu rais uta make sure kuthiria ndoira lakini tuiria Kindiki ari interior tone ngwire itete na ndo tomoromba na kitego gikinene tafadhali Gachagua twekanya turakaji wa Meru thirikari ni atonire gaitangwire batere na vice president second in command Kindiki augatire kuambia ndipo kuona mwanya na kumegora tuambie kuona mwanya joriku president wetu ati nwe tuku aratwire tumwe ntuko 14 na 14 egoro iturambirie kuona MP bonde baturimene na Murkomen na bambia kubanga ngugi na ngugi ambia kuendelea na ntu bara banana gaiti mandu jakaya sotendi mantu kwite kuraja